Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu F1 podcasta. Kao i inače javljamo se iz naše predivne karting arene na Zagrebačkom velesajmu u Zagrebu i donosimo vam osvrt na veliku nagradu Kanade. Pa, iako iznenađujuće, nismo to očekivali. Prvotno što se tiče Mercedesa, njihova prezentacija u Kanadi je bila možda najdominantnija do sada u godini. Vidjeli smo to kroz slobodne treninge, kroz neka naša predviđanja nakon Španjolske i prvo ona 3 vikenda koja su se uopće dogodila prije toga sa upgradeom koji je Mercedes donosio. Smatrali smo da je njih možda najviše pogodila izmjena u onoj tehničkoj direktivi 18 vezano za fleksibilnost prednjeg i zadnjeg krila, ali izgleda da je Mercedes tu nešto pronašao i po njihovim informacijama koje dolaze sad i nakon Kanade spremaju nove upgrade za bolide za i Austriju, a vjerovatno i jedan dio paketa za Silverstone. Vidit ćemo što će nam to donijeti, kakva će borba biti u vrhu. Vjerovatno gusta. Da li je sad ova pobjeda od Georgea Russella koja je bila, mislim, moramo priznati, fenomenalno odvožen vikend od samih kvalifikacija pa kroz samu utrku, niti jedne greške kroz sve pit stopove, sami start utrke, prvih 4-5 krugova koji su bili iznimno važni, da i dok mu je Max Verstappen bio u DRS-u nije uspio ostvariti pretjecanje. Fenomenalna je obrana od strane Georgea i poslije toga čim je Max počeo patiti najviše sa degradacijom guma zbog takve agresivne vožnje unutar same sekunde, što znači u onom najgorem dijelu prljavog zraka koji bolidi ostavljaju iza sebe, morao je odustati. Vidjeli smo kako mu je trkači tempo mu je otpao za skoro sekundu i Russell se lagano počeo odvajati i u principu je kontrolirao utrku od početka do kraja. Fenomenalno za Mercedes i izvedba samoga Andrea Kimi Antonellija, koji je na samom startu iznenadio Piastrija te ga je pretekao odmah u kompleksu prvi i drugi zavoj, odnosno do trećeg, šikane treći, četvrti. Tako da fenomenalno odvoženo i oduprlo se kroz cijelu utrku pritisku McLarena i to dvojice McLarena koji su pri samom kraju utrke bili iza njega. Čak je u jedno vrijeme prije prvog ulaska u boks Maxa Verstappena uspio je vršiti određeni pritisak na njega, ući mu u DRS, ali u tom trenutku taj krug Max je odlučio ući u boks, tako da nismo vidjeli napad i dalje agresivnom vožnjom uspio je ostati ispred Antonellija i završiti na toj drugoj poziciji iza Georgea Russella. A kao što smo rekli, Antonelli se uspio doprti obojici McLarena, pogotovo pri samom kraju utrke dok su mu u DRS-u praktički bili i Lando i Piastri. I za jednog rukija u 10. utrci sezone kapa dolje do poda. Fenomenalno postolje. Nije među najmlađima je koji je stao na postolje. Prvi je inače Max Verstappen, drugi je, zamislite, dotični gospodin Strulović, a evo treći nam je sad po godinama Antonelli. Što ćemo još vidjeti sve od momka, nadamo se dosta, gajimo jako velike nade prema nekakvim njegovim uspjesima u budućnosti, možda i promijeni momčad pa će biti bolje. Uglavnom, što se tiče Mercedesa, fenomenalno odvožen vikend od početka do kraja. Oduprli su se, nećemo reći Red Bullu, oduprli su se Maxu Verstappenu i oduprli su se McLarenu, uspjeli su ostati ispred oboje. Čak smo i pri samom kraju utrke dok je bio safety car, jer kao što znate utrka je završila po safety carom, imali jednu kontroverznu situaciju između Georgea Russella i Maxa Verstappena vezano za pozicija bolida tokom safety cara. U jednom trenutku na zadnjem pravcu Russell je malo intenzivnije kočio nego što je kočio do tada, a Verstappen koji se nalazio neposredno iza, ali sa strane njega nije to
uhvatio pa ga je prešao. Znamo da je to isključivo kažnjivo, čak i sa bodovima na dozvoli, a znamo da je Max ušao u ovaj vikend sa samo još jednim bodom mogućnosti prije zabrane utrke, tako da ako osvoji taj 1.12. neće smjeti voziti jednu utrku, što bi bilo još pogubnije od onog poteza koji je napravio u Španjolskoj za prvenstvo i njegovu borbu za prvaka. Iako to drži donekle priključak, sad nakon Kanade osvojio je drugu poziciju, mislimo da za sada Oskar ima sve pod kontrolom, iako je završio treći. Njemu je bilo glavno da zadrži Landa Norrisa iza sebe, jer ulaskom u vikend dvojica McLarenovaca su bila samo na 10 bodova razlike. Prije samog kraja utrke, odnosno do situacije i do kardinalne greške Landa Norrisa, ima sreće da se ništa nije dogodilo Piastri, jer bi to još bilo pogubnije za njega i za samo momčad McLarena. Što se tiče i momčadskih bodova, i ovako ih je koštao 10 bodova svojih koje je izgubio nakon sudara sa Oskarom. Srećom da se Oskaru nije ništa dogodilo, jer kažem, to bi bio još veći gubitak, što za borbu za svjetskog prvaka, što za konstruktorsku borbu ne znači toliko, jer imaju 200 bodova skoro ispred Mercedesa i Ferrarija na drugom i trećoj poziciji, ali svejedno, mislim, ne bi bilo dobro po McLarenu u svakom slučaju da se to dogodilo. Ovo je super stvar za Landa, priznao je odmah da je isključivo njegova greška, što ok, nije ni ništa čudno, znali smo da Lando je i možda i previše vokalan i samo kritičan prema sebi, ali dobro, tu je bila isključivo čista njegova greška, tako da drugčije reakcije nismo niti očekivali od njega. I dobro da je nije bilo daljne, mislim, nije bilo rasprava koji inače zna biti u takvim situacijama između momčarskih kolega. Čim se pojave ispred novina, treba se pogledati on-board snimke, trebaju vidjeti ovo, trebaju vidjeti ono koje, ja sam mislio da je ovo ili ja sam mislio da je ono, mislim, nije bilo te priče. Lando je to odmah okinuo u korijenu, srezao i doslovno prije nego što je izašao iz bolida već je rekao da je totalno glupa greška od njegove strane, s njegove strane. Tako da, nažalost, rekli smo, toga je sad koštalo dobrih 10 bodova, odnosno 12, jer ušao je vikend sa 10 bodova zaostatka na drugoj poziciji iza Piastrija, sad je 22 boda iz njega. A Max Verstappen mu se približio za duplo na trećoj, tako da definitivno ne dobar vikend za Landa nakon onako snažnog Monaka. Španjolska je bila lila, ali uspio je završiti ispred Piastrija i činilo se da ima momentum na svojoj strani i da bi sad možda moglo prevagnuti ta borba na njegovu stranu, da bi moglo se vratiti ponovo na prvu poziciju od početka godine, ali ne, Lando je to jednim svojim potezom. I uvijek nekako se ti njegovi potezi se događaju u nekakvim najkritičnijim situacijama i te neke njegove greške. Greška zašto je uopće završio iza Oskara Piastrija je greška prvotno u tome što je imao u oba kruga u Q3, on praktički u samom finalu kvalifikacija, kad su vozači pod najvećim pritiskom, kad se treba izvući i ona zadnja milisekunda iz bolida, onda se njemu događaju greške, a do tada je bio u potpunosti dominantan nad Piastrijem cijeli vikend, što više možemo reći da se Piastri u petak itekako mučio i sa bolidom i sa stazom i sa postavkama, jednostavno ništa nije bilo idealno posloženo za njega, da bi do Q3 on to doveo do idealnog onog što on može izvući iz bolida, a Lando bi u principu otpadao kako ide pritisak sve više. I tu je bio sad sami pritisak pretjecanja, to je bilo to, ili ćeš uspjeti ovaj krug ili nećeš, jer u tom trenutku kad se Lando približio pred samom kraju utrke Oskaru Piastriju na četvrtoj poziciji, Oskar je uspio
U to vrijeme dok je Lando ušao njemu u DRS, Oscar je uspio ući Antonelliju na trećoj poziciji u DRS i donekle si izravnati poziciju što se tiče s Landom, barem u toj nekakvoj krajnjoj brzini na pravcu, jer ima otvoren DRS, a i sami slipstream nije toliko jak po DRS-om, naravno uvijek je jači, uvijek je u boljoj poziciji onaj vozač koji je pod slipstreamom. I u prvom pokušaju napada na zadnjem pravcu Lando je praktički već pola bolida, ako ne i 2/3 bolida bio ispred Oscara prije zadnje šikane. Imao je relativno konzervativno kočenje dok je Oscar kočio dosta kasnije. To mu je kompromitiralo izlaz iz te zadnje šikane, što ga je praktički dovelo Landa na G-tribu Oscara prije startno ciljnog pravca, odnosno na startnom ciljnom pravcu prije prvog zavoja, ali prostor u koji je Lando htio ući, proći i ostvariti pretjecanje je jednostavno nepojmljiv, neshvatljiv, nema ga, ne postoji. Tako da opet pod nekakvim pritiskom, nekakva greška i to se događa već dobar dio, reći ćemo, njegove karijere, barem u ovom dijelu od zadnjih 1,5 godina, od kad je puno češće se bori na čelu poretka ili za postolja i pogotovo sada od prošle godine i ove godine od kad McLaren definitivno ima najdominantniji bolid na gridu. Ne znam koliko će mu to donijeti pomaka u ovoj njegovoj borbi. Mislim da stvarno treba definitivno posložiti si nekakve kockice i nešto, jer Lando nije loš vozač, što više izniman je talent, ali u nekakvim situacijama jednostavno što ti bi? Što je s glavom? Mislim, jednostavno nesvatljivo. Nakon njih na poretku su se našli dečki iz Ferrarija. Mislili smo nakon dosta pozitivnog Monaka, barem za Leclerca, pa ajde ne tako ni loše za Luisa, završio je 4., da bi moglo u Kanadi, jer se radi o relativno, iako je dosta brza, ali u smislu načina kočenja i zavoja i zidova koliko su blizu, zvali su ga isto brzi Monaco, tako da smatrali smo da bi mogli proći dobro, jednostavno nije išlo. Za Charlesa Leclerca opet bolje nego za Lewisa Hamiltona, čak smo bili u kvalifikacijama u Q3, nažalost, eto, situacija je takva, iako nije bio ometan od strane Isaaca Hadjara. Isaac Hadjar je dobio tri mjesta kazne na gridu zbog ometanja, ali u Q1 Carlosa Sainza. Ovo sa Charlesom Leclercom u Q3 nije bilo ometanje, ali se našao baš na tom nekakvom nesretnom dijelu staze u tom kompleksu 6-7, gdje jednostavno prljavi zrak radi svoje. Do tog trenutka Leclerc je ostvarivao najbrži prvi sektor, definitivno najbrži prvi sektor na stazi, prijelaz iz prvog u drugi sektor, bio je po mini sektorima i dalje među najbržima do trenutka dok nije se našao iza Isaaca Hadjara i tu i mala količina downforcea koja se izgubi zbog tog prljavog zraka, s obzirom da je u tom trenutku ulazio puno brže u taj kompleks zavoja i izvlačio sve iz bolida, ili to trebao biti taj krug. Došlo je do proklizavanja i jednostavno do velikog gubitka vremena i tu je Charles odustao u potpunosti, bazirao se opet na trkači tempo i da vidi što će moći napraviti na stazi. I strategija u startu Ferrarija nije bila loša. Nije bila loša u tom smislu što i on i Lando Norris, koji je isto imao lošu kvalifikaciju, jedini su koji su u prvih 10 startali na hard gumama, ostalo je sve bilo na medium, što im je donosilo alternativnu strategiju, odnosno
mogli su puno duže biti na tim hard gumama, pa onda vjerovatno doći do čistog zraka, možda bolje kontrolirati degradaciju guma, možda si ostvariti priliku i samo sa jednim ulaskom u boks završiti utrku, dok strategija za svih je bila minimalno 2 ulaska u boks. Na kraju za njih Charles Leclerc je već na prvom stintu komentirao i bunio se kad su ga zvali u boks, zašto, zbog čega, gume su još bile u redu, opet nekakva unutarnja borba između njega i Ferrarija. Ja ne znam kad će jednostavno reći tom Ferrariju daje više, ne, sad ćemo ovako i gotovo, ako sam za onda sam za onda ćete po meni, a sad mi se skinite s neke stvari. Ali ne znam, jednostavno očito to ne možemo očekivati od njega. Iako se bunio, ušao je unutra u boks, poslušao je nebuloznije, još više već i kad su bili na toj drugoj, zašto su ga zvali već kad su ga zvali drugi put u boks, opet su ga stavili na hard gume, zašto su ga zvali taj drugi put, bio je na prvoj poziciji, imao je čist zrak ispred sebe, gume su mu bile ok, čuvali su što, 5. ili 6. poziciju, odnosno s tim ulaskom u boks definitivno su si zacementirali u tom trenutku da ne mogu završiti više od 6. pozicije. Ovako su mogli ostati na stazi, moglo biti safety car, dobro, bio je safety car, vjerojatno tada bi već bilo prekasno, crvena zastava, nešto, svašta se moglo dogoditi, znači sad si u prilici, trkač tempo ti je solidan, nije sad ne znam wow, ali je solidan da ostaneš dovoljno ispred koliko trebaš ostati. Nikad ne znaš što se može dogoditi, čemu ići si osigurati tu 6. poziciju, a ako i riskiraš, ne možeš izgubiti ništa više od te 6. pozicije, jer u principu iza njega je bio Lewis Hamilton, koji nažalost nakon dobrih kvalifikacija, solidnih kvalifikacija, reći ćemo, imao je tu nesreću da je već u prvom stintu pokupio popularnog Grand Hoga, stanovnike trkače staze u Kanadi, staze Žila Vilneva, i imao je oštećenja na podnici bolida, što mu je u tom trenutku donosilo 20 bodova gubitka downforce na cjelokupni downforce koji bolid može ostvarivati i jednostavno nije mogao više ostvarivati ta vremena koja je ostvarivao prije ili do tada, jer imao je i solidan start, odnosno jako dobar start i taj prvi stint, ali jednostavno razlika u trkačem tempu između njega i Leclerca je bila da ga je već u prvom stintu uspio preskočiti, onda napraviti undercut, što je Lewisa ostavilo na toj poziciji iza njega sigurno, znači Charles Leclerc ne bi mogao izgubiti ništa više nego eventualno tu jednu poziciju, jer je Lewis imao praktički pit stop iza sebe, iza ostatka polja koja se borila za ulazak u prvih 10, znači između Aston Martina, opet Saubera, Hasan se vratio ponovo među bodove i Williams ovaj put se vratio među bodove. Nažalost, V-Carb ili Racing Bulls, kako god hoćete, nisu ovaj put završili, iako je, rekli smo, Isaac Hadjar je imao je dobre kvalifikacije u smislu da je uspio opet doći do Q3, bio je 8. poziciju je osvojio u Q3, ali nažalost zbog ometanja Carlosa Sainza u Q1 na stazi dobio je kaznu 3 mjesta, tako da je startao je van 10, odnosno startao je 12. Ništa, nije uspio se vratiti u bodove, uspjeli su ga preskočiti i Hülkenberg i Ocon, na kraju i Carlos Sainz, svi koji su praktički bili na strategiji od jednog ulaska u boks, znači moglo se odraditi. Esteban Ocon je sa 12. pozicije završio, nakon kvalifikacije završio bodovima na kraju zbog DNF-a Lando Norrisa, uspio se prebaciti poziciju gori pa je sa 10. došao na 9. Nova 2 boda za Haas. Za Bergmana opet problematične kvalifikacije, solidan trkači tempo,
i sama utrka kako se odvozila, nije uspio završiti u bodovima, bio je na strategiji 2 ulaska u boks, završio je na kraju 11 i uspio ga je Carlos Sainz preteći na stazi. Praktički za Sainzovog kolegu Albona, već u samom startu u prvom krugu spekljao se sa Colampintom, mislim da se našao se u nezavidnom položaju na stazi u smislu pozicioniranja bolida prije zavoja, ući u tu šikanu sa vanjske strane, sve i da mu nije Colapinto ostavio prostor na kraju da kaže da ga je izgurao po poziciji kako je bolid bio postavljen i putanji koju je Albon imao, nema šanse da bi uopće uspio završiti taj zavoj, a da ga ne sjeće i ovako i onako. Samim time si oštetio bolid, a poslije toga imali su problema sa pogonskom jedinicom, tako da jednostavno nekakva pregrijavanja, tako da jednostavno je na kraju Albon završio isto kao DNF, isto kao i momčasti kolega od Isaaca Hadjara, Liam Lawson. Rekli smo za Lawsona pozitivan Monaco, Španjolska Lila, u Kanadi opet vratio se starim putevima i starim načinima, loš u kvalifikacijama, loš u utrci ili je ne završio, ovaj put je nije završio, doduše imao je, kažemo, mehanički kvar na bolidu, slično kao i sa Alexom Albonom vezano uz pregrijavanje bolida, ali niti u kvalifikacijama nije Bog zna nešto pokazao, tako da od njega nismo nešto mogli niti očekivati. A s druge strane, ponovo fenomenalan rezultat za Sauber i prvotno za Niku Hülkenberga. Iskoristio je tu borbu između Albona i Colapinta i uspio je u prvom krugu nakon te šikane 9-10 zavoj preskočiti ih praktički do Herpina 10. zavoja, preskočiti jednog i drugog na izlazu iz šikane. I samim time što je bio na strategiji od jednog ulaska u boks, uspio je održati u tom slobodnom zraku iza Alonsa koji je bio ispred njega, uspio je održati svoje gume dosta dobro, završio je na, kažemo, jako dobrim bodovima za Sauber i to je pomoglo Sauberu, pogotovo nakon 5. pozicije u Španjolskoj i sad opet 8. pozicije u Kanadi, da se pomakne sa začelja dolje i da se praktički osigura mirni nastavak godine ispred Aston Martina i Alpina, odnosno barem ispred Alpina. Aston Martin se počeo vraćati, odnosno Alonso se počeo vraćati nakon završetka u bodovima u Španjolskoj, opet ga imamo na 7. poziciji. Bila je 8, ali kažemo Lando Norris nije završio sa te 5. pozicije, imao taj sudar, tako da svi su pomaknuti za jednu gore. To je Alonsu dobro došlo. Momčasti kolega Stroll nakon nesudjelovanja na utrci u Španjolskoj zbog specifične situacije za koju samo on zna i vidjeli smo već prilikom pojavljivanja u četvrtak na intervjuima i u medijima i na samoj presici službenoj od F1. Skrivao je ruku i situaciju u kojoj se nalazi. U kvalifikacijama standardno loš, u utrci još lošiji, vozio se sam praktički na začelju. To je to, vidit ćemo kako će sad Mike Crack, mada više to nije njegov posao, izmisliti obrazloženje zbog čega je to bilo tako za Lansa Strolla, vjerojatno će neko drugi, ali dobro. Sve u svemu, ne loša utrka što se tiče same Kanade. Po prvi put smo imali ove sezone priliku vidjeti da su se dvojica McLarenovaca napokon, nećemo reći sudarila, iako su se sudarila, ali da su se našla u direktnoj borbi na stazi. Do sada je to sve nekako bilo u nekakvim vremenskim razmacima, hoće ko kome ući u DRS ili neće, direktnog okršaja baš nije bilo. Deblji kraj možemo reći definitivno da je izvukao Lando Norris. Nadamo se da će naučiti nešto iz toga.
fenomenalan napredak za Mercedes, kao što smo rekli, standardno Sauber dobar, Williams se opet uspio naći u bodovima sa Carlosom Sainzom, srećom kažemo zbog Landovog DNF-a, jer inače 10. a bio bi 11. I to je u principu to što smo mogli vidjeti. Čujemo se u sljedećoj epizodi sa najavom za Austriju koja se vozi od 27. do 29. 6. Vidjet ćemo što najavljujemo za to i koje su neke naše predikcije, s obzirom kako se sezona odvija, svašta se može dogoditi pa ćemo nešto specijalno misliti za vas. Kao inače u dnu naše trake vidjet ćete što radimo, naše neke playliste i link do našeg kanala da se možete subscribe-ati. Definitivno ako niste subscribe-ajte se, puno nam to znači za samo podizanje kanala i da vam možemo donijeti što više ovog kontenta i da možemo što više ispratiti toga, da smo u mogućnosti. Hvala vam lijepa na gledanju, ostajte mi dobro i pozdrav!